Ćao Šećeru, šta imam danas za tebe? Ovo je predivni stan starogradnja u 15. becirku. Imaš tu na lijevoj strani jednu bašću, što možeš naravno znači, da koristiš, ali nećeš sam da je kupiš, znači to je za sve ovdje ljude koji žive, ne? Danas ti nudimo 70 kvadrata stana, bili su prije dva stana, pa su tu spojena u jedan. Na desnoj strani ti se nalazi toalete. U suštini imaš u stanu dva toaleta, što je jako, jako dobro. Mama ima jedan mali kabinet, ali ti neću da pokažem zato što je sad sve spakovano znači, od familije stvari. Ovdje imaš kuhinju, ona ti ostaje isto, ona je deo cene. Greje se znači sa gas, plinom ne. Dalje imamo još jednu sobu, primaću sobu. Stan je znači trosoban stan. Imaš znači evo primaću, tamo mali kabinet i spavaču. Jutarnje sunce, da se ustaješ sa suncom. Ovaj cijeli namještaj može da ostane, ne mora. Ako nećeš, stan isto klimatiziran. Znači kad je vruće da se osvežiš. Imaš ovdje u zgradi sve zajedno 29 stanara. Mala je zgradica u 15. becirku kod Vespanova, znači lokacija ti je fantastična. 5 minuta si kod Vespanova, znači sa Šnelebanom, Ubanom, etc. Znači jako se dobro povežeš. Imaš ovdje su toalete, znači tuš. Pre su bili znači ovi zidovi, ulazio si u taj drugi stan, sad ne. Sad je sve u jednom. Kako vidiš, cijeli ovaj pod, sve jako modernizirano. Kompletan namještaj može da ostane ako hoćeš, ako nećeš, mi ćemo to sve znači da sklonimo. Bilo bi štete, ali to košta. Znači, 1900 godine građena, starogradnja u 15. becirku kod Vespanova. 5 minuta si znači kod Ubana, Udraj Vespanov. Imaš tamo Marinifa štrase, znači da ideš za shopping, ubilo se. Kako ja to kažem, 29 stanara, stan možeš odmah znači da dobiješ u vezi cene, u vezi dokumentacije, pošalji nam e-mail. Ime, prezime, znači tvoj e-mail adresu i mi ćemo ti sve da dostupimo, a također jedan zajednički termin. Zahvaljujem se isto jednom čovjeku što me preporučio, oni su blizu Beograda, ne znam kako se sad to mjesto zove. Hvala ti. Ja, samo kod Klasarno Parta Imobilijer.